Ngumbuso waNcube eNtambanana size lapha ngomgcaco In the Bankuloo. wakhe umbuso Ncube noNontobeko Gumbi sahlangana ukuthi sibonane lesi sibonanayo selakho ngabona nje intombi ngiyibona lapha ethempelini ekhanya njalo kuba umshumayeli umkhize benomama umshumayeli uMambhele wakaMtanga ngabona lapho lentokazi le ayibuka ngayithanda umfowethu eqale ukusitshela ukuthi khona umuntu akasembonile akafisa ukumthatha ebomakoti wakhe ngazizwa ngithokoza ngathi sihlangane ngonyaka odlule bekuMarch mina ngiqala ukuzwa ngaye ngoba ngaqale ngezwa ngaye ngaphambi kokuthi ngase ngiyaka kuba nokuthi hayi sixoxisane naye sathi sixoxiseneke naye kwaba ukuthi-ke sathi uma savumelana nayo sesivumeleneke nayo ngabe sengiqhubeka nomsebenzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhombise ukuthi ngoba ngangiqondeni ngokukhuluma kwami nayo ngangaqambi amanga ngokukhuluma kwami nayo kodwa ngangiqonda ukuthi ngiyithathe ibe unkosikazi kula magceke asemaNcubeni angiyithathe izocothoza kula magceke asemaNcubeni ukuze ney'ngane zami ney'ngane zethu zikwazi ukubona ukuthi ubaba wenze njani ukuze afike kulesi simo leli zinga lokuthi azakwazi ukuthi azagane ukuze nazo sasa siyokwazi ukuthi zinekesekane ukuze ngikwazi ukuthi nami kusasa ngibe nawo umuzi ngoba njengamanje lo muzi engiwakhayo mina kuseyo kababa akuwona owami uyowakhiwa yizwe iy'ngane zami uma ukuthi nazo zihambe zibukele kule ndlela lena engenze ngayo mina zayibona iyinhle bese ikwazi ukuthi ziganwe nazo bese zakha umuzi osekuba umuzi-ke inkobozi kuthiwa-ke uwumuzi wami-ke njengombuzi phakathi kwena kwale ndawo. ukukhuluma phela nje basiyinsizwa zala ekhaya sasisendlini siyixoxela nje bathi hayi umfowethu ukhona umuntu engicabanga ukumthatha sengimtholile abathi mina umfowethu kunjalo wathi hayi sekunjalo kwakithi uyombona ngokuhamba kwesikhathi hayi kwenzeka izinto sambona sisemkhehlweni hayi magogo Usheshe kakhulu khona ngoba uma ngikhumbula kahle cishe February umbono lapho sesikole kodwa kwathi cishe uyophela uFebruary sixoxisana naye kwase ukuthi emva kwalokho kwathi ngoJune kwaba lesi sikhathi lesingabe sengihamba sinapho senyolobona khona sengenza konke okufanele kwenzeka oqondene nokulobola nakho konke okubusayo ukuthi ngangiqinisile ngalento engangifuna ngalento le engenza ngangiqinisile February ka-2024 into enakayenza lokho bese kwenza ukuthi ngoba bese ngihlale isikhashanyana khona ngingedwa phakathi kwamagceke aleli khaya kwasho ukuthi manje nomama usekhulile iminyaka isihambile asengithi ngoba umama esekhulile kangaka kungcono ukuthi kutholakala umuntu ozokwazi ukuthi akemlekelele phakathi kwalamagceke asemaNcubeni akwazi ukuthi kube khona umuntu osemusha phakathi kwamagceke asemaNcubeni azokwazi ukuthi amfice naye umama esekhona usezokwazi ukumcathulisa endleleni zonke okufanele makahambe ngazo phakathi kwamagceke ekhaya esemaNcubeni. Kwafika umama kimi noma engafikanga kimi wathumela amakhosazane ayehlala ngasekhaya ngamakhosazane sasuke emngcwabeni washonile la bayethumela amakhosazane ukuthi
othanda ukuthi ngithanda. Hayi mina ngamphiliza inkosi yami ngithanda ukuhamba nayo ngoba ngangingathanda indoda eshelelwayo ngangifuna ukwazi ukuthi kahlahle uqondeni mangabe so ngaleso sikhathi leso ngicabanga ukuthi kwakusanda ukuqala uMarch mangabe ethumela abantu kuthe phakathi noMarch ngoba kahle kahle wayeyindoda ebhizi e-ofayo engasitholi isikhathi eyigwala-ke futhi eyigwala nje igwala ngoba wathi mesethi uqala ukukhuluma enza ama-excuses ukuthi ama-ofa akhe aphe kali ama-ofa kali ungathanda ukuthi ukhuluma nawe. Ngikhumbula-ke ilanga laqala ukufonela ngalo ngoba wathumela amakhosazana ukuthi usacela inamba ngoba wayengakwazi ukuthi manje ngangikade eqinisweni ngangikade ngikhuleka ngithi uma kungukuthi uShembe uyena umyeni akangikhayela lonke ngisacela ukuthi izenzo zakhe kube yizona ezizokukhuluma ngathi Shembe uma kungukuthi lo myeni lo ongikhayela ngipha ngempela ngithembisa ukuthi ngizoziphatha kahle futhi ngizomhlonipha. Ngangivuka njalo ngithanda ukuvuka nathi noma ekhaya ngihlale emathayini ngaphandle. Ithi Shembe ngiyathembisa ukuthi angeke ngize ngibuke ngisho isici sakhe. Safika-ke isici saba khona noma ngeke ngithi isici. Uthe-ke mase ngifonela obuntambama ngiza ukuthi usika sebungena ngoMarch angangitholi mangibuyela ngimfonela bese sikimi uyazi ukuthi ukhuluma loba ngingajabulile abantu inamba yakho ngabe ngamtheka ngempela ngoba njalo ngizwa abantu inamba yakho ngangazi vele ukuthi ngilindele ifoni yakhe ade ngangilindele ngicabanga ukuthi wasekuphela u2 weeks phela u2 weeks ngilindele ukuthi afone kunomunye usahlala ekhaya ngimbuza ukuthi hawu kanti akafoni ngani kade wasangithanda wathi-ke esefonile wacela ukuthi acela ukukhuluma nami kwaphela iviki futhi wathula kangakhuluma nami kwakuyisabatha ngibuyisabatheni ngazi kwenzakalani kodwa ngabona sengibhalele saqala lapho ukukhuluma isici ngangisikhulekela kuShembe uthi Shembe ngicela ukuthi ngingasiboni isici safika ngoba omunye umuntu vele usisibona njengesici ngimncane kakhulu umnyeni wami ukhulile kakhulu. So ngangazi ukuthi vele abantu bengakukhulumela lokho ukuthi hawu ngazi ukuthi imncane ngaka shothi usawujahe kakhulu lethu kanti abazi ukuthi ekhaya bengashadwa ekhaya akumuntu waphuma ngikhuluma ekhaya boma ngikhuluma amakhaya ngikhuluma kubona kaningi ngase ngithi Shembe wena uNkulunkulu okade ezenza imanga emhlabeni sacela ukuthi izizukulwane siqale manje siphume ubonakale ngami ukuthi uShembe uyayenza impilo emzini la khona izintombi zingagali khona izinto zingagali khona uShembe uyakwenza ukuthi uqhubeke noma ukuthi bakuvaliwe ubeleke engempela namhlanje ngilana unyaka ngathi unyaka uphele ngenyanga kuyona lenyanga mhla ka6 ngomhla 9 wangilobona unyaka odlule ngomhla ka9 ihlangane ngoMarch njengoba deshilo naye ukuthi sinonyaka sahlangana ukwazi ukuthi enze yonke into ngonyaka ngoba ke Shembe uNkulunkulu lapho nathi kwasinika ugqozi kwasijabulisa ngendlela kenza ngayo wakhombisa ukuthi uzimisele ngalomuntu akambonile ukuthi ethe mthathe ezovusa umuzi olaika namanje sathokoza ukuthi bakunjena nje futhi sakhombisa khona ukuthi wayezimisele ngalomuntu ayembonile. Ingqinamba engibhekene nazo ukuthi nje kube ngokushesha kwakhona kube ukuthi kube nezinto engakho ebecishe singenzeki ngesimo semali nani ngoba awukwazi ukuthi wenze umcimbi njengalona ingekho imali esuke ikho washo ukuthi ngenhlahla kwakukhona imali engane ngireservile ukuthi kwazi ukuthi uma ukuthi uqhamuka umuntu engizokwazi ukuthi ngimthathe ngokusazi ukwazi ukuthi ngibe nesistathe ngale mali le engangisevile ngayinika ukuthi
emva kwalokho uma ukuthi iyaphela le sengiyobona ukuthi ngiqhubeka kanjani ngoba ngumuntu obesabambile nasetohweni osabambile etohweni engaziyo ukuthi hayi futhi ngiyazi ukuthi inyanga nenyanga kukhona okungenayo okuzokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke isimo sonke sesale process le ebengihamba ngayo yokuthi ngikwazi ukuthi ngithole inkosikazi kodwa ngabhekele uma ubona noma ukhetha intombi ukhetha ngoba usuwazi ukuthi kunani ephaketheni ezokwazi ukuthi ukwazi ukuqala ngayo noma bekuthiwa cishe uyabona ukuthi noma kuzophela endleleni kodwa nje ukwazi ukuqala ngayo kubonakala ukuthi uqinisile ngalento lena onakho oqonda ukuyenza. Ngingasho ngithi indlela akasheshise ngayo izinto angikubonanga njengenkinga. Umuntu ofundayo I have to make sure ukuthi imfundo yami iyabhalansa. Nanokuthi-ke abazali nabo baya-understand ngoba abazali bangabe bezokhipha indodakazi uyabona ngathi umkhokela sho ukuthi uyangithathela bangabe sezosheshisa kangaka. Kodwa ngoba umndeni wami bujabule i-support ngithole kakhulu emndenini wami ufisa ngempela ukuthi yonke lento yenzeke angifilanga i-pressure ngikufilanga ubuhlungu omngaka ukuthi hawu waze washeshisa bo sengiyahamba njalo ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngothando labantu basekhaya ngothando labantu basekhaya konke nje angikuzwanga emahlombe ami ngesimo sokuthi abantu ababonise ukujabula mangabe yonke lento iqala kusukela emalobolo. Lwami uMantanzi osewangena emhlabeni wathi wathi mhla esibona ngihamba nodadewethu simile ngothando olukhulu wasethi makhosazana nabo ngikhulekela ukuthi ushembaniwe wathi kungena siyobhabhadiswa sahlangana onhlanzi bathi kithi bacela umnikelo sabanikeza kwawu-100 sasobhabhadiswa kwawu-100 wathi kimi angithole selikhulu lo 100 ngiwunikeze wona. Wangibuka emehlweni wathi uyakabaza ngathi mina cha ngikabaza ngaleso sikhathi sobhabhadiswa asisebenzi kodwa sifuna ukuzobhabhadiswa ngoba sesibonile ukuthi ushade kahle wathi uma sibuka emehlweni wabuka mina wabuka udadewethu wasethi ngilipha isibusiso sika-14 angakholwa ngahlala eGoli ngabona ukuthi sengikhathele ngifuna ukuyofunda ngifuna ukusebenza kwenzeke. Ushade wenza isimanga ngase ngithathile iDT kodwa angikwazanga ukungena ngesimo sokuthi isho ukuthi kwabunzima kanjani ukungena ngithe ngifika ngo-2024 ngasithola esengasinike ushadeke wangisuse wangiletha lana ngingazi ukuthi ushembe usengiletha la khona Sekuthini ufuze uma ukufunde ukusave ukwazi ukuthi uma usebenza lapho usebenza khona ukwazi lokho okuncane okutholayo ukwazi ukuthi noma bekuthiwa u-50 uyazi ukuthi u-25 walapho uyakwazi ukuthi usave uzusebenzisa noma lo 25 omunye kodwa uyazi ukuthi 25 wakhona usavile ngoba nangenyanga elandelayo uyazi ukuthi uphinde futhi uthathe futhi ingxenye leyo usave ukuze ukwazi ukuthi ekugcineni ubusuwazi ukuthi unemali eyanele ukuthi usuyokwazi ukuthi yona uthathe usigazi usufisa uthathe usigazi. Engingakusho nje ey'nganeni ekhona belegcila la ekhaya lokho kwenzeka la ekhaya namhlanje kuyisibonelo kunoma ubani ukuthi fathi edlulile lesigaba lesi ngisho amantombazana la ekhaya nawo siyadinga ukuthi la athanda khona kufanele kugcine kwenzeke kanje. Umuntu okhona-ke uzofikela ukuziphatha kahle uzufinyelele kule nto eyenzeka namhlanje ekhaya, ukuhlonipha abantu, ukuzihlonipha wena, wazi ukuthi wena uphuma ekhayeni njani. Uqala lokho fathi wazi ukuthi uphuma ekhayeni njani, ukuthi isibongo sakini usigcina sihle kanjani. Lokho kwenziwa umfowethu nje la ekhaya ngathi ngaphinde futhi nabazalwayo nabakhona abafana abancane namadodana ayifise lento eyenzeka namhlanje.
umuntu lohlala naye bathi ephume kubo ngokusemthethweni ehambe emzini wakhe ngokusemthethweni enzele izinto ngokufanele engavese nje ephume ngewindi fanele ukuthi phume ngewindi uma yokwenza leyo kanti lapho ungaziwa khona ukwabani kwenziwani la uma sunenkinga sefathi kubuyele ekhaya kanti umuntu akaphume ngendlela efanele ukuthi ekhishwe ngayo ekhaya ingane futhi siphume sifikela ekhaya ngendlela efanele lezi ngane nethola la emhleli khona siwe singazi ukuthi ezakwabani ngoba lezi ngane kusho sabhilonga ekhaya koni kanti azona ezala ekhaya kanti fanele mase ezala ekhaya ngabe kuthiwa nidulile lapho siphume lapha ekhaya koni ngendlela efanele sikhitshe ukuthi hayi lezi ngane la ezakwasibani bani hayi phela lapha emkhukhwini siwe nihlele khona noma umkhukhu noma yini kodwa fanele kuphume ngendlela efanele azikho induku kodwa umthembise ngathi zona lezo ngicabanga ukuthi ayikhandleni ukwethembela kushembe ungakhohlwa ukuthi asibusiswa ngokufana kodwa makuthiwa sambeni inkonzo usushaya uthando wentombi ethelele ngoba kuthiwa silushayeni sikhanda amapulpiti siwusebenzele umuzi kaShembe mina ngicabanga ukuthi isibusiswa esikhulu ngangihambile ngangiqala ngiqayimpilweni yami ukuhamba ujikolezo ngoba ngathi ngibuya lapho ilapho umyeni wami angithola khona makuthiwa ashayela uthando intombi esunasibetheleni uShembe uthando makuthiwa asinikeleni wentombi ethelele ngoba uShembe uyakwazi ukukhala kwethu futhi njalo mangabe ezovala umhlangano uyasibiza usithanda kakhulu ukudlula angeke ngize ngisho ukuthi udlula abanye kodwa uShembe usibona kakhulu ukudlula abanye abakhuliswa kwakhe uthi because ngafika esempelini ekhanye njalo uqala ukuzosonta ngafika uFebruary mid February so mangifika yena ungitshela ukuthi angibona ngalo lelo sonto kodwa mina ngiqala ukubona sibuya sasiyoshaya uthando kuleli thempeli elingapha ekuthiwa akusazi ithando something bonke kwakhohle amagama akhona kodwa sasibuka ushaya uthando lamathempeli akhona ngapha eNtambalala kethi uShembe unothando ngakho uthando lukaShembe lubanzi yingakho mayethi manje ngibonisa uthando ngithanda ngokweqiniso nami ngizonibonisa ukuthi ngithanda ngakho ingabuki into ethelele uzigqoka kahle sisweka amabuhlangana emathempelini bese ngicabanga ukuthi siyafisa akaze sidayise sabele sadayisana Shembe yanithanda siphatheni kahle nifunde ungathi ngoba uvekuthelelo le emina inotshela ngonya kwamashela yonke bese uzona lapha ngashintsha ngapha apha lokho sesenzisekala ngakho nikhuthalele nikukhuthalele uShembe ngoba ukhona kwenu kulele ekuthandeni uShembe futhi hayi into engakusho ngibonga kakhulu nakhona onyazini lwezulu ngoba ngiyacabanga ukuthi wakhona ukuthi ngize ngikwazi ukunakho ukubona lo muntu ingalo unyazi lwezulu kanye noba bamkhulu nawo khokho bakuleli ekhaya engazi ukuthi unyazi luyakwazi ukuthi lixhumane nawo khokho bethu uma ukuthi khona into ofika uzoyicela kulona ngoba ngangade ngilokhu ngicela ngoba ngisho indlu lena engiyakhile nje ngangiyicelile yaphela embengeni ngifike nginikele ngicela ukuthi ngicela ukwakha indlu singakafiki isikhathi sokuthi ngithole umuntu nokhona ozongigana njengamanje kodwa nje ngakucabanga nje phambilini indaba ukuthi ngiqale ngakhe kuqala bese bekuyimakulandela ukuthi mina ngingakusho nje njengamanje ngasemgcina nje ingudana nje kukhona nawe ukuthi hlonipha uzazi ukuthi ubani wena qala kuwena ukuthi wena ngubani mina empilweni yami ngifunani empilweni yami lokho nje ngakutshela khona nomunye osemncane ukuthi qala isipho esengene kusona lenakhe ngenja yophuzo uma uhambile ekhaya ungazi ukuthi ukuphi awunankinga wena kodwa ubaba wakho noma wakho mawungekho ekhaya ibona basenkike ukuthi awuhe ingane yami ishoneke kazi uyaphila la ekhona engakusho nje ukuthi nje ngabe sekuyinto yakho utshwala ukuthi kuseni ngiyavuka ngiyophoza semsebenzini uyafuthiswa ephelelo umsebenzi ngakatshwala umuntu mase eganiwe sibela singayena umphakathi sekweseyithathela izinqumo ukuwena muntu onosilisa ukuthi wena
ekhala ke nikhule kunjani ekhala ke nilazi linjani umuntu wesimama kanihlukanisi nomndeni wena okwazi ukuhlukanisa nomndeni wakho mawumtshela umuntu wesimama ukuthi mina ayilento ngeke yenzeke la ekhaya ngeke kuphoqele ukuthi yenze ngekhaya wena futhi uzenze ukuthi makuthi lapha endlini ekhaya ngishiye khona ayikho impuphu mina ngikhipha imali ngiyothenga impuphu ngibuye ngizothenga le makoti impuphu bangazi ukuthi ekhaya kunjani akekho omunye umuntu okhona ngaphandle nje lokho kwenzeka la ekhaya namhlanje akwenzeka nje ngokumhlophe kanje yonke into yenzeke ngokumhlophe kuze kufike ekugcineni akusuka namhlanje My future kids, if ever ezweni ngingenza umuntu akukho okuningi engingasho ngoba uma ngikuthi ngempela ngiyafisa ukuthi angiphethe. Ngiyabonga iqiniso lenu. Ngiyabonga ungibekezelela. Ngingenayo ngisho i-script esi-right. Ngiyabonga ukuthi ngisuke emazweni. Ngisuka kude bafethu. Sengathi kodwa-ke inhliziyo nazo zingangaphela ngiqhubeke nje umsebenzi wabashembe ngoba lo msebenzi owenza abashembe. Ningasuswa abantu okwenzela umsebenzi kashembe akusiwo wena abashembe. In the Bankuloo.